Hello everyone, kumrak sudung was Srishti Pegu baro lakoda kumrak sudung Srishti Pegu YouTube channel sokki silong ulu amgat kol guye lo agot dosin amgat nam video ngom langkan kabo rokom pang ulu okolai mo tala amgat kol guye rokan nolom langkan ye ngolo ko jaga amgat kap gudak ji aro kapakap gaye je ram nolo kolom langkan ye nolo kala dotok finally ngolo supak gupu takbo bor selek dolu sopa amgat kol gudung adok bor selek dolu so kapaka ba amidak ji nolom langkanya nolo kala du to ka udah kata kasungko tani gede pangkandak baru am sayo dah. Kamu pinaman yung galingan mo. Yawa, good kinama. Oh my God! Wow! Ura am ganna. Agunor potharot. Ami gangoliya. Iko kinajanu pai. Train dugdagbo. Longa 11 baji ka abo 7 de homoy abo supang ulu 7 pom na apunga jirayam na dung sen sida ayo kamu ke mana mul 7 de bo kato 7 de homoy abo amen kato samin tipo pong ulu mola ja mathale to Bitil duye sana sar satil duye monyek turadu doso monyek turadu doso satu po apindo po kawandagun apang kinda kay boda agon homoy lo apangay am ganam no bizil dula tani am kumnong madagum sine pamang jene ariklok pang mapanam pa purilak arong ulukad de kaidang je missing tani akon ka gadam mada mingom sin akon hohai kari kaman sudak gat kaman sudak abur kaman sudak semu pa yamporong uluk missing tani apangay kam ga kaman sula hohai kari kaman sula doyar pa lagem na madak jene kiman bhal lagise sokde gurpa je ekta rangong kolo tani gat kap gudung Asongko duka bo suba asongko duka say ganong abo mutote ukum no se ko sini tani kapalanga